Hei hi Akashvani aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata sarkar lai pui scheme hrang adong tu ten he na hrilfiana bei pui thak na tur Viksit Bharat Sankalp Yatra chu voin hian Mizorama hon aniang chakma MDC pariat ten chakma district ZPM anzom voin tlaidar lia Prime Minister Narendra Modi chuan Viksit Bharat Sankalp Yatra ham thanadong tu te chu biak mu theina kal tlangin akom don Lok Sabha ven himna that tok lo chungchanga thukal zelin parliament in hi ro rel atitluang theilo sarkar lai pui scheme hrang adong tu ten he na hrilfia bei pui thana tur Viksit Bharat Sankalp Yatra chu voin hian Mizorama honani dona he campaign hi Prime Minister Narendra Modi an tlaidar lia biak mu theina mangin state panga Mizoram Chhattisgarh Madhya Pradesh Rajasthan le Telangana a availia mang Mizoram kalpui dan tu le VBS way tumtlang pui chungchanga planning and implementation department secretary pulalmal soma pachuaw chu AIR in a koma pulalmal soma chuan VBS way hi sarkar lai pui malak na ania central scheme hrang inatum ma se ham thanal ladong lote ming pek lo hun siamani dona tia mi pui mi mir chhor thei tur eng scheme tenge sarkar na kalpui ti mi pui ten an hriat chian theina tur awareness campaign anitel bokani ati VBS way awareness campaign atan hian lir thei tir chua ani dona chung lir thei te chuan khorang tloin sarkar lai pui scheme chungchang video tele le khabu te sem chua anianga nakum January ni somni paruk thleng kalpui tur aniang Viksit Bharat Sankalp Yatra kalpui dan tur hi longtlaya chuan DC Conference Hall a longtlai borsa pu Joseph H Laram Sanga hovin centrally sponsor scheme kalpui tu office ho tu ten anrela pu Joseph H Laram Sanga chuan khokalpo harsajo kami puite hena sarkar lai puin hoya ham thana hrang omte tangkai taka man ani theinan heng scheme chungchang in hrilhriat na le in zirtirnan Viksit Bharat Sankalp Yatra chu duan ani thuatar langa ham thana dong tur dik tak ten heng ham thana te hi an don theinan kalkhom tu chu thei top chhuwa turin acha ani voin hian ni o musical concert and cultural program chu Delhi Tourism and Transportation Development Corporation Limited DTTDCL 10 Northeast Cultural Festival Pualin Central Park Connaught Place New Delhi and buat saidona he program hian Northeast State pariat Arunachal Pradesh Assam Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim le Tripura namlam chi hrang pholan anianga program atarlan danin Mizoram chuan ani ni na pizar te veng nuai kai hruaina in cheilam le chero an pholang donani namlam baka colors of Northeast India ti thupui mangin choreography folk dance pho chua ani baka musical concert te huai hotel ani don bokani musical concert a hian band pani Divine Connection Nagaland le Six Strings Assam te anin lananga Divine Connection band te hi nikhata anin lananga Six String band te hi ani ni na anin lan ve thung don ani Nimin Khan khojol bor sa puke Lalro Lua Chuan Chief Minister Discretionary Grant 2023-24 Changa Khojol District Chunga Christmas Thilpek Dong Tu Khojol District Hospital Chan Chuana Home le Grace Camping Center te chu Chief Minister Pulaldu Oma Ai Oin Christmas Thilpek Ahlana Khojol District Chunga CM Discretionary Grant Dong Tu te hian poisa fai cheng sang ni theu andonga Grace Camping Center a hian borsa pukela ro hlua hian table tennis le akhel na man ruwa alo hlan to bok ani CM Discretionary Fund hi Mizoram chunga home nu cham in rescue center le damdo in hrang som kuatetan December ni som pathum khan pek chua ania Mizoram pumpuya poisa pek chua zat hi chengnuai ni singli le sangkhat ani Chakma MDC pariat ten Chakma District ZPM zomin CD ZPM Senior Vice President pu LH Ram Thang liana le hruai tudang ten an lo dong songani Chakma District ZPM Office Kamalnagara Nimin Khan MDC nilai BJP atangin mipanga pu Parimal Chakma pu Sanjeev Chakma pu Ajoy Chakma pu Hirachan Tongchagia Amit Bayan te MNF atangin patni pu Santos Chakma le Kalikumangyar Tongchagia baka INC atangin MDC pakhat pu Donmoy Daveng Chakma tele
MNF atangin ex-MDC panhiten ZPM an zom tharani. MDC ZPM zom tharte hian CADC ZPM Legislature Party siamin pu donmoi daveng chakma chu lideratan than ania. Deputy lideratan pu parimal chakma thanania. Secretary tan pu Santos chakma an thangboka pu Amit Bayan chu treasurer tan an thangbok ani. ZPM zom tharzinga anidar pu danmoi daveng chakma chuan ZPM chu mipui sarkar kalphung thar ani angin Chief Minister Pulal du amachurin tlakle policy thatak nen sarkar kai hruai theidon nia an thria thosoya CADC a mason na tur hian ZPM chu an rin tok thu asoyani. Chakma Autonomous District Council som pakhat na thasik thut khom chu nimin khan tanania. Deputy Chairman pu Sundar Muni Chakma in Rorel akai hruai. Deputy Chairman in Chairman nilai pu Kali Kumar Tongchagia banna athelu achher chuaka he thut khoma hian CADC MDC CM Chairman le ni na poimo tak tak lo chelto pu Budalila Chakma sunna anneya. House Leader CM Purasik Mohan Chakma chuan CADC tana mitangkai tak tak an chan chu poi ati thosoya akal santa ka chungte ator pui thosoi bok ani. Opposition leader pu Nirupam Chakma, executive member pu Kalasoga Chakma, executive member pu Lakhan Chakma ten uina thu an soibokani. Opposition leader pu Nirupam Chakma, executive member pu Kalasoga Chakma ten uina thu an soizo hian zona le chhana hun mangchun zomin pu Nirupam Chakma, pu Hiranan Tongchagia, pu donmoi daveng chakma nena changin star question palile an star question pakwa alu tani. Chanchin thar hi Akashvani aizola changa puanani. Vain taidarlia Prime Minister Narendra Modi chuan Viksit Bharat Sankalp Yatra hamthana dong tu ta chu biak mu theina kal tlangina kom dona hemi puala in khom buasaya thuasoi bokang he huna hian Prime Minister chuan Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana le Mizorama Viksit Bharat Sankalp Yatra chu akhu hongdona he hun hi rampuma Viksit Bharat Sankalp Yatra hamthana dong sangtelin anchimdona Union Minister MP MLA le tual chung thunei tu ten anchim bokdona ni. Viksit Bharat Sankalp Yatra hi rampuma khalpuyania sarkar scheme lian thamte adong tu turten hun bituk chunga aham thana anchan theina tura malak na ani. Lok Sabha ven himna that tok lo chungchanga thukal zela parliament in ni rorela ti tluang theilowa nimin kha azona chu tiang boruak in rorela ti khailak ni ni na ania. Lok Sabha le Rajya Sabha rorel chu heiwang hian nimin khan ti top ve ni. Lok Sabha rorel chu ti top lai lok ani nuwa nimin chonudar ni khan an thu khom le a eptu member lam chuan Lok Sabha security bridge chungchang chu an beng chan puile ta ka wangin nilenga tan rorel ti top ani le ta ni. Jinglama Lok Sabha thut khoma khan eptulama tangin Congress TMC DMK JDU le party dang MP ta chuan sarkar chu Lok Sabha ven himna chungchanga hlo chama puin an au beng chenga eptulam MP enga mozat choltir anni chungchanga pon do dal thuan au chua pui boka heta hian chonudar ni thlenga tan ro rel ti top aloni towa hetiang tho hi Rajya Sabha po an bo ruak ani. Oman Lal Sultan of Oman Haitim bin Tarik chu India ni thum cham turin nimin khan Delia Aronzina Minister of State for External Affairs V Muranin Daran chuan thona tum munalo muakani. Sultan hi palai lok tak tak minister le thunei tu sang dang ten anron troi oma tuntum hi Sultan Haitam bin Tarik chu India Aronzin voi khanania India le Oman ram in kung kaina atana me lungpoimo chin chiat tlak nia soyania. External Affairs Ministry chuan hun reitak India le Oman in thian thatona te in lai chin na chu anghet le zol saudona ni ti in asoi. Oman ram hruai tu Sultan Haitham bin Tarik hi voina President Draupadi Murmu le Prime Minister Narendra Modi ate chuan Rashtrapati Bhavana alom na hun an buat saidona Prime Minister nen hian rampani in lai chin na chungchang an soidun dona ni. Vice President Jagdeep Dhankhar point Sultan of Oman hi akom dona Sultan hian National Gallery of Modern Art atlo don bok ani. Chanchin tharpuan ti top main chanchin tlang pui sarkar lai pui scheme hrang adong tu ten hena hrilfia bei pui thlang na tur Viksit Bharat Sankalp Yatra chu voin hian Mizoram a hon ani yang
Chakma MDC pariatan Chakma District ZPM Anzom. Voin Taidarlia Prime Minister Narendra Modi chuan Viksit Bharat Sankalp Yatra ham thanadong tu te chubiak mu theina kal tlangin akomang. Lok Sabha ven himna thattok lo chungchanga thukal zelin parliament in hi ro rel ati tluang theilo. Chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani.